Tuni video ahin North Korea kuna hungjam do lungsit ta la gen thei hahsatna tampi ana to a Yeonmi Park hin khutu sim in sai di he North Korea ki vai hom dan chu het saw hin hitabang hahsatna gam sunga nikhat a an ni ve cha jong ne zolo mi wang se ta Yeonmi Park kitinu ama ho in ko hin ipiji le ipiti lam dola North Korea ahin da lawa China gama hungjam lu no hiding ham China ahong thunwa ipitabang gen theina atuwam ti ho an sai di he Yeonmi Park hi 4 October 1993 komin North Korea pungyang khopia anapi ngin he cha pin na khopi hi China gam to kinai cha hin gamgi kom cha au ma he chimuna cheng ho atam zo hin gen thei ji in electric jeng jong dei bangin akiwa zo pu hin he ji chun muthima to thakhat ti the he in sung ha sat gen thei ji in Yeonmi Park te hin an angol naw jong an da lo he hi Yeonmi Park te keuse ai pubin hi gama cheng ho tam zo etabang yana chu gen thei atu he Yeonmi Park te chen namun hi North Korea adinga jong adap na pen mun hin Yeonmi Park te hin zan le wading electric jong anakila zo puvin hiji chun ni kho chom lai le ni hla lam ni dan li vela an ane wa khojin jin le I mu pai jiwa ai tai Yeonmi Park he anew lai kum som vel bep a hilaya chun apa Park Yunshak kitipa hi labor camp khana na tongin na zawin he hichi apa na to na hi government in aphal lo thil ho zu le cho le ti ho he hicha illegal thil sei ho hi EPP ham ga ve hote hichi ho chu Chinese cigarette ngago malcha chini hawai ankam thawle copper ti ho he illegal trading akiti le ehon igelo ngai to chu ele drug ham zu ham number 4 ham ti ho hiding he ahile hi chini bong noi ho chu ipidinga illegal kiti ham itile North Korea hi socialist gam hi ja eima chama gam danga thil cho thil zu ti ho hi theilo hi Yeonmi Park pa in hitia chu anabola ain sung anavet su hin agam government in ahin head do phat a kumsom zela umdinga anaman no hi Yeonmi Park in gen thei ta lekha na sima pa zela phanin school fee ho anu se in asu tu zo ta lo je in lekha sim ananga tan he hiti chun in sungen thei be se pharwin anu te chen na lui lama anaki chun tawin he 2005 kum chun Yeonmi Park anu chu North Korea government in anaman ovin thaphabe zela anakoi kinu ne he aji chaman government head pi lawa achen na ana hel ji he North Korea ahin eima kiven na dinga ichunga tha akinei pun he government in anup no e lojing thei ti na he Yeonmi Park anu in ajipa jong zela kona la do agun ahin la lekha ima jong he lo je in ima alo thei pu na he achanu te ni hin khoding gel na in agemin achol he jeng in he Yeonmi Park le asu pinu in jong anu gen thei na chu het pi mama jeng honin ahin la chapang cha ahi hon lai je in sumlo a anu ki thopi ding ti jong ahi thei nai pu na he buleme tuita ta jong ane zo puvin oiwa na ding ahi politi in anche lo hing ne thei phot phot anewin anakho sawin he North Korea government hin hitabang agam mi gen thei ho ding in ki thopina imacha pi povin he aji chu hichi phat laya chu North Korea azong kil ha ta ana tha he hiti chun ni la cha ki tup lo je in Yeonmi Park hi pelegra kiti chronic na hi ananein hospital a appendix jong anala do ovin he hahsatna chungchuna hahsatna khat ki be che ki da he 2007 kuma chun Yeonmi Park le aunu hin North Korea kona jam do ding tin ahung kinup to han tan he hicha chu aunu hi kumsom ni lagu a hitan Yeonmi Park hi kumsom na thumbep hinala he chuti hi le chapang chalong gel pi thingnai loin hitia jam do ding chan lung gel anei the hon hi itilom lom a North Korea gam hi ha sa he tam ti he do the he hichi phat laya hi North Korea a hi ne ding lo je a gilkil tho a thina chan anatu jong mi tampi amin he hichi a cho hin ho aban hing inge atiwa hi le North Korea kuna hongjam do diu hichi ti lo chu adang lampi lo he Yeonmi Park te ni ucha hi ainuwa thaume jing jong kiwa lo muthimla a omjing honla in window akona aga lama China gam kopi a meiwa ho chu aga ve honin hichi meiwa ana khun ki chile ne ding cha ding them khat be ki mu in tin ki hin so na thei ding in to ding khat be umin te ti a lunggel anei hon hichi akona chu North Korea kopi hi da la a jam do ding lunggel ngai tu na ahin nei hon he ahin chapang dinga chu lampi het kha lo namun
hichimuna chu mep ve hon hen lang zui hon zong la zui the hon di lo ding he itabang abol hon le chung hona ipi hung thung ding ham ti zong he hon pun a hin la in na thei ding kiwa na thei ding to ding khat be nan ti lung gela chu mo din den hon jing a he hichilaya chu Yeonmi Park apa he adam mo je in zela konin leaf an kila in aina hung doi ne he som khat zawin apa zong ahung dam do kitan zela lut kit ding din munin aum tan he a hin la he chun ain ku win aki ho tu win China gama zam lut ding to gun anei ta win a he a hin la wang se ta in Yeonmi Park a unu chu ain ko te he lo in China gama ana zam lut masatan he hichi chun ain ko te ha ta in lungkim sai na he aji chu North Korea he in sung khat a mi khat a zam do le ain sung mi te in go na mu ji he hichi hi ama salanga in seyo 3 generation punishment ki ti chun a ho tha he hiji chun North Korea government in ahin he do masang nge wa zam do ding ativin China mi North Korea a drug dealer khat ko ma pan pina athumun 2017 komin ain ko win China gama ana zam lu ta ve he hichi broker nu chun China border security guard ho chu sum api go a China a ana lu sa he hichimuna ko na chu keng lama China gama mul sang thum che ahin jot gal kai wa chuzowa chu China adinga mun da pena ki sei frozen river ki ti chu ahin pal gal kai kit wa China a khupi kha unglung he gal kicha in galu atu e kiti tabanga chu ichi khopi ahin pha wa chu hichi ahin puido nu numenu chun human trafficking dealer lin ta khat koma ama ho chu anaki zu do kida hetai hichi mihima ki veimi ho chun Yeonmi Park te in ko chu munchum che akai khen ta wen hichi mi ho chun Yeonmi Park hi ta sangai cha su bulit pi din avelel ma jeng wen ahin la anu in achanu hu na in mi ho kom chun achanu helin ama ta sa anaki pe do jeng in Yeonmi Park masang ta in mi phalohon anu chu alupi ta wen he hitabang hi eima ta in itu devin ga ngai tu lewen itabang in ha dem ti chu seilwa jong he jing de he hitia chu human traffickers ho chun Yeonmi Park le anu chu sex slave adinga azu do diudan an he sa wen he Yeonmi Park in jong North Korea uma ki ledang cha a thi sanga hilaya mi ta sangai cha su bulit na in ki pangjong le phazon ti in akimo gel ha ta na he chitabang hi amani chungbowa su helowin North Korea akona hungjam do numei tampi chunga anasu jing khat he ahin North Korea gen thei thu sanga China a hitia mi su apan ma chu phazo asa wa hitai hichi phat laya chu North Korea mi lakthum wal he China gama refugee a umu ahin hichi refugee ho chunga jong Yeonmi Park te nu cha ki bol na banga ki bol na umda hidi lo he hitia chu hichimuna kona chu munchum khat a he Yeonmi Park te nu cha chu sex slave adinga azu do kidu he Yeonmi Park he kumsom la thumla be ahina lai in aman atamin chu keu hiloa China a virgin numei ki zu kitipo po chu aman tam phot he hiji chun Yeonmi Park he $300 kichi chu e ho suma 24,000 belin anaki zu do bin he anu bang chu $65 hichi chu e ho suma sangu belin anaki zu un he hitia chu anu cha hona chu mun chum chi a aki zu wa Yeonmi Park anu to anaki khen a hitai ichimi ho hin sum tam na a hi adei dei phat wa mi azu le ju he iji achu Yeonmi Park anu hi chom khat zo a hi China a lo bol mi khat koma anazu son kin he chuti chun Yeonmi Park zong midang khat koma azu son ki ta wen he hichilai ta chun China hin agam boina kho ta khat ana umin he mihim atam wal ta in China government in koimacha in cha khat khel anei thelo ding tin thu ana petawin he hiji chun China mi pasal 40 million bel numei ki muzo lowin omlo tawin he hiji chun human traffickers hon North Korea kuna hungjam do refugees ho chu China pasal jiding hol ho ko machun aban zu tawin he Yeonmi Park zong thumbei chan anazu son tawin hichi zo chun Yeonmi Park hi amala ama ki tha jeng ding ana yel tan he ahin la hichi a thumbei chan a anaki cho pa chun ngai lut na nei ta in aji in ana nei in ka saina ngaya ahile na nu na pa na in kuti ho zong in sung khana nom ta a na theina diu kapan piding na hi ana tin he Yeonmi Park in zong anu le pa ding gel na in hichi mi pa sai cho na ngai ta na he hiti chun pha chom khat zo in apa cho ahin hol do ma satawin hi zong le wang se ta in cancel na je in athipai pai ta na he abanin anu le a unu chu ahin hol kin honin ahin la amani chu anamu zo hon tapun he
Yeonmi Park Thoh sim hisau ta hin tu ne ading in hi chan cho hi in video kitting la ban na sai ki dio tai video kitting la kim kidin kain tem ve na bon chavin stay safe and stay blessed.